Pripadnici federalne policije u portu Crkve ušli su dok je liturgija služena. Od organizatora obilježavanja godišnjice stradanja Srba tražili su da iz crkve izađu članovi Srpskog narodnog pokreta da bi ih odveli na saslušanje. Mještani Bošnjaci prijavili su ih policiji za navodno provociranje jer su nosili srpska obilježja. Nismo nikoga provocirali, nismo ništa radili što ne treba. Svojih obilježja se ne stidimo, nosili smo majice, svi, zastava je bila u autu. Nije bilo nikakvog dobacivanja, ni provociranja, ni psovanja, ni ništa slično. Činom federalne policije uvrijeđeni su i potomci nastradalih Jabučana, sela gdje su prije 2 decenije u samo jednom danu svirepo ubijena 43 civila i borca, a 110 domaćinstava pretvoreno je u zgarišta. Bilo je svakakvih incidenata i upisivanje slova u i masakriranja i sječenja glava i bilo je znači jezivo. Zaista i to je taj dan koji ja nikad u svom životu neću zaboraviti. Ali eto, imamo danas slučaj da nas policija ovdje hapsi. Izgleda im smetamo što smo na dostojan način došli ovdje da obilježimo taj dan, da probamo taj vjerski običaj služenja opela. Kako smo uzimali živote 1992. godine, tako hoće da nas hapse danas da bi nas spriječali, neće. Međutim, nema odgovora ko je počinio ratni zločin. Pored dokazanih i pokazanih činjenica i dokaza, tužilaštvo ne preduzima ništa po nalogu određenih partija iz federalnog Sarajeva i federalne Bosne. Zato je danas bila ekspeditivna federalna policija. Nakon liturgije 12 mladića privedeno je u policijsku stanicu Ustikolina. Iako je među njima bilo 4 maloljetnih lica, izrečene su im prekršajne kazne. Saslušali su nas, pisali su nam svim članovima naše organizacije su pisali po 100 maraka kaznu, novčanu. Na osnovu čega su to mogli da vam urade? Pa kao neki prekršajni nalog. Jeste li tražili to da dobijete u pisanoj formi? Pa to će valjda stići na adresu kućnu svima. Znači imali su pravo tako odmah da vas kazne? Pa ne znam jesu li imali pravo, kaznili su nas. Bez obzira što su zvaničnici republičke i lokalne vlasti bili prisutni na pomenu u Jabuci, pred policijskom stanicom u Ustikolini nisu se pojavili, niti su privedenim mladićima ponudili pravnu pomoć.